efanela ku twile ime kulunga na ngutiva a hi munhu wo khomisa pala ku nge heli phone battery na radio xikan'we swi boha ku twa ku hela phone battery na ku hela phone battery na radio kumbe ku hela phone battery ya phone na radio okay samseki ya khavisa swi nga endleka ni twa sweswi na nitwa musani nga hembi ku nge heli battery ya phone na radio xikan'we swo boha xin'we wo swi twa swa le ku mhleke twana na loko nuku a wu khomisi vanhu pala i tlhe i ni hleka ene mi tiva kahle kaka maseve na khomisi pala khavisa hayi Khavisa u nge amukela eka Khomandlela a ngove na Lindiva eka ndzenga lowu titwi u ri kaya swinene kambe hi nge se ya kule byela vayingiseri va mina ku Khavisa i mani a mina ku tiva okay na cancer and then vayingiseri hikwari na mixeweta hinkwenu mo especially vamaseve wa mina va ka TikTok hayi va ni rhandza vamaseve wa mina na mixeweta hinkwenu and then ni xeweta na vahaxi hinkwenu ni xeweta na DJ So Crush kwala kusuhani ni ri na cancer na nkarhi lowu mi nga nyika wona ni nga rivali ku xeweta maseve wa mina Lindiva sava DJ mina ni nge swi koti va maseve wa mina ya Khavisa xi ku xibelani lexi a xa wena xo tirha hi remote ni xi tlaxili xi le ku xaxaciwa xibelani xa Khavisa a xi cini ku fana na swa hina van'wani xi tirha remote i nga ku ye i va a lo yima ivi ku tirha xona a ni swi tivi ku swi ndlisa ku yini mara swa fambelana swa fambisana ne ya Khavisa we byela mina eka ndzenga lowu u hlaya buku yihi okay I mean with the question masunguleni lo vulavula sweswi swo tala okay Khavisa i jara ka Makhense aka Xikundu a Tshaveni so ni n'wana wa ka Makhense aka Xikundu and then Khavisa ka nkarhi wa sweswi u le ku hlayeni ka buku leyi va ngo i The Power of the Actor yeah so and then reason ya ku ni mali khanhla buku liyani i ku sweswi ni se ni le ka ngopfu ka leswo actor so buku liya hi yona leyi nge le ku ni hlohloteleni na ku ni dyondzisa ku ri okay loko u ri munhu loyi a actaka u fanele u va u ri njhani u endla yini na ku u endla yini ku endlela ku u kota ku accommodate ti-emotions aka each and every party leyi faneleke ku yi tlanga ka SABC Lindiva u vurile a ku mutirhikululu wa mina Amen tlulani na ntswatilo se u swi confirmile ni n'wi byerile a nga tshembi kahle ku ka xifundza lexi u hanyaka ka xona hi ye premier wa kona yeah se manjeni buku leyiwani loko u kha u yi hlaya u tlhe u ya yi hanya le ka ti-character leti u ti tlangaku kumbe i buku leyi kumbexana u yi hlayelaku ku nkarhi wun'wanyani a ni ri pfa hi coacha ka ti-social network na swilo swin'wana na swin'wanyana hi mintirho leyi hi yi endlaku u lava ku teka vutivi lebyi u byi kumaka ka buku leyi u ya byi avelana na van'wanyana kumbe i bya wena okay vutivi lebyi bya ni empowera ku ni kota ku nghena under ka character so loko buku leyiwani yi ku dyondzisa ku ri okay how to handle your emotions because mina ni munhu wo tshama ni tsakile so aka tiphati tin'wanyani ni fanele ni va very cruel so buku leyiwani yi kota ku ku dyondzisa ku ri okay u kota njhani ku adopta ni nga swi kotisa ku yini ku adopta maseve Lindiva aka mina ni ri Khavisa so u kota ku endla character ya munhu un'wanyani mara kuma ku a wu xiswona so loko kha ni yi hlaya ya ni dyondzisa ku ri okay u fanele loko u actor u nghena aka emotion ya munhu yaloye va nga ku nyiketa yena loko ku ni va ku nyiketa ku hi wena David and then David yalo u na nkani u fanele u va na that kani yaleyo u nghena kwanteni ka yona mara kuma ku it's not my personal life a leswi ni hanyisaka swona mara ni fanele ni nghena ndzeni ka character liya va ni nyikaka yona so buku leyiwani i kota ku ku hlohlotela na ku ku dyondzisa ku ri okay loko u ri one na loko u ri busy kha u rehearsa script u nga endla yini ku kota ku u nghena ka ti-emotions so ya pfuna swinene ngopfu yi dyondzisa ngopfu Khavisa i munhu wa busy u kona ka television i pfa hala i kona ka TikTok a pfa va busy hi ku gandla xibelani so ku tekela nele stage so ku tekela nkarhi wo tanihi kwihi ku va u heta buku kumbe chapter ya bukwini
ko vulavula ntiyiso swi ni tekela nkarhi wo leha because a ni mi kuma ku loko na ha hlaya na buku na veka aka SABC na script xin'wana lexi ni fanele ku xi hlaya and remember loko u ya aku acting sweswi u swi vulavulaka hinkwaswo u va u yo tsaleliwa so u fanele u tshama hansi u kremana na swilo leswiya so loko u hlaya buku amatshango mo u krema leswi u fanele ku ya swi deliver in the morning swi ta ku nyika problem swi ta endla ku ntirho wa wena swi kuma ku a wu professional kahle loko se ya fika a ku shuteni so swi ni tekela nkarhi wo leha ku heta buku hi mhaka ya ku mi kuma ku mi xuta switori swo tala in a week se ka Khavisa a wu leti wena loko i ya ntirhweni phela wa hlamba hey loko i humelela wa tikomba ku i ve na nkarhinyana wa hey wa hlamba man no ni ti nyika nkarhi hi ma-7 ni pfuka hi nkarhi wa kahle lowu ni tiva ku ri ni ta hlamba kahle hi wona ni va sharp and ni lava ku leswo loko ni hinda u nga ku munhu luya u himbile ehenhla ka mati ni lava ku loko ni hinda u swi vona ku lowu u ngheni ndzeni ka mati lowu so that's my middle name actually so Basa is my middle name vanhu lava va swi tiva ku na lava va nga nghena na mina xikolo va swi tiva ku ri Khavisa a ba xikolo hinkwaxo a ba na vanhwanyana hinkwavo a nga dini hi ku mano wa mahlamba wa nghena ndzeni ka mati Khavisa alright Khavisa hi ku khensile ku va ve na nkarhi na hina mina Mthauzo u tlhela u ni dyondzisa na ku ku na Khavisa wo huma ka Xikundu Antshaveni and se hi nga ku ni tiva wambirhi lowun'wana wa ka Maluleke awa na cancer but ki na cancer swinene ni cancer ka nkarhi lowuwani and then vanhu a va ni followi va kota ku dyondza swilo swa ka TV a swi endliwi hi tinxaka tin'wana ntsena na Matsonga va endla na we ta hlangana tindhawini sharp he Khavisa alright u fambise so Khavisa nkarhi wu fambile nkarhi alright 6 minutes to 6 ya